Magkapilit, pamagkapilit mi, ban mapupus na iti ipanalangin mi laring sablang lilingap karing mis. Gulaling ding sariri ro, kimpamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi laretang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karelo, pagkalam mo ingalang hanggang kapainawan detang mayango na biye, pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban makapagwabra kaming miyabe-abe para king ikakayap ding sabla, at ban makasaop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sa napisawiling aklis mi kaya kaking kagulangan mi. Nunebagkos mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes ning Kabetikan, Luklok Tapu. Maya payabak po kaya katamungan. Iyabi at ala po king kaya katamong panalangin kaniting misa ding pamilyang magpasalamat. Landayan Family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and Family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and Family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and Family, Mr. and Mrs. R.B. Sarmiento and Family, Remio Mercado and Family, Roger Arceo and Family, Marwan and Family, Chito Careon and Family, Ging Canlas, Chris Mendoza, Mr. and Mrs. Felipe Pineda and Family, Maria Victoria Pogoy, Ding and Jerry Reyes and Family, Mr. and Mrs. Edward Balingit and Family, Reynaldo Macapagal and Family. Panalangin tala po para king malagwang kapaldanan dari, Pablo Landayan, Winston Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaze Sampang, Baby Pantig, Emma Yenko, Zaira Lorin Hope Matito, Renato Punsalan, Marie Lali, Architect Ted Narciso, Father Larry Miranda, Lolita Pineda Muyarngas, Gonzalo Manarang Jr., Jose Ventura Tala. Yabe tala naman po king kaya katampanalangin para king kapag nasandari, Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Elena Zapanta, Ana Greta Pineda, Francis Regine, Rudolph Joan Lopena and Family, Palyasigi and Sagum Family, Juanito Palyasigi, Joseph Nunag para king kayang successful examination. Banang tabayana nun Ginoo din kaya katamong donor para king bulaning January, Ella Gomez, Pasing Samya, Yoprosina Duya Yumul, Barbara Dimal Malyari, Ging Canlas, Mr. and Mrs. Arnel Terrado. Ban pagkalubananong grasya ning Ginoo king karelang ganakading kaya katamong donors para king Fiesta 2023. Mr. Peter Mercado, Raul and Susie Ronquillo of St. Francis Printing Press, Lourdes 2, Punzalan Carter Siblings, Yoli Pineda, Felicitas Bagang and Family, Vicky Macapagal, Eloisa Peñaranda, Maria Lourdes Pineda,
Graciela Martel and family, Rodel and Jennifer Romero, Jacinta and Luciana Capili, Nicasio Lusong and family, Teresita Corpus and family, Danilo Sarmiento and family, Manny and Eden Kapati, Malig family, Mar David, Mr. and Mrs. Jesus Rivera, Mr. and Mrs. Jose Guanlao, Mr. and Mrs. Eduarda Adonis Rivera Marino. Yabetala po king kakatang panalangin ding kaladwadari, Maria Luz Ginto, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Careon, Erlindo Juan, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emilardo Yalong, Ricardo Lising Sr., Eufrosina Lising, Bernarda Dimna, Leonardo Macapagal, Pedro Liangco, Emmanuel Macapagal, Marina Mangune, Perfecto Talents, Mary Lily Harde, Felicidad Bondok, Lourdes Ocampo, Pingol, para king kayang death anniversary, George Malig, Ayon de Jesus, para karelang death anniversary, Ernesto De Leon, Leon Ligaya, Raymundo and Anacleta Capili, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Teofilo Dumandan, Kampeda ring Maldang Kaladwa, Kim Purgatorio. Talakad tapo.
Kinglagyo ning ipam po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, nating pamakyagom ning Espiritu Santo manatili kay kayungan. At kekaan timurin. Sisyantala rin kay katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal na misteryo, kaniting kapat ng Domingo, ning karaniwan na panahon. Iagkas ng miyag na nagnaning kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalolo, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, King pamisi pa mga mano, ang pompamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Maya, pasukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigapo ko, kanwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Ipagkalog mo kay kami, O Diyos, sa ginumi, ing parangalanda ka, king kabilugan ming kaisipan, at luguran ing balang metong king katutuan ding pusumi. Kapamilataning ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, ang mabibiye at magari kambe mo, king kametunganing Espiritu Santo, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Zefania.
Magbalik kayo king Ginoo, ikayong mamulob ketiking bansa, amaminto karingkeyang utos. Daptan niyo ing matulid at magpakumbaba kayo, arapanan ning Ginoo. Mapaliyaring aligtasan niyo ing parusa, king Aldo anong nukapilan, ipakit na ning Ginoo ing muana. Lakwan kulakarinding taong mipasakitan at mapakumbaba, alumapit kanako, ban manyawad sao. Ding mitaga ng memalen ning Israel, enala dapat nanumang marawak, kenu paman, ni enala magsalitang kalaraman o maglinlang, mipalala at mipanatagla kabilian. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo tapatya kapilanman, potang mamatulya papanigya karing malulupig, at babiyang pamangan karing danupan. Ing Ginoo yang mititimawa karing bihag. Pasalano mataring bulag, babanguno ring mebigo, kalugurano ring makatuliran, ing Ginoo ingatano ring dayuhan. Susopano ring mebalu at mengulila, dapot ding balak daring marawak, lilipulana. Ing Ginoo mag-ariya king kapilan paman, ing Diyos mo osyon, mag-ariyang alanganga, puriyan niya ing Ginoo. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat ni Apostol Pablo, karing tao Korinto. Ngini kapatid ko, ganakan yun kaya kayong kabilyan, inyang inaus na kayo ng Diyos. King paglalawe na ng tao, mapilan lamo kaya kayo ring biyasa, mayupaya, o mata sa kabilyan, king sosyedad. Lipat na niti, pinili na ng Diyos, ing bibilang dang kamangmangan ding tao, ban pakarinaya na laring biyasa, at ing bibilang dang kainan ding tao, bani pakarinin nala ring mayupaya. Pinili nala ng Diyos,
di nga lang kabaldugan king yato, ding pikakasamanda, at di nga lang ulaga, bansiranay tang isipan dang maulagaring tao. Inya lang ninuman ang makapagmaragol arapaning Diyos. Dapat inagom na kayo ng Diyos kang Kristo Jesus at binyene kaya katamoy Kristo ban maging kabyasnan tayo. King uli namin tanggap tamo king Diyos, maging banal na katamong balen at linigtas na katamo. Uli na niti, antimoyng sasabianing kasulatan, ing ninumang biyasang magmaragol, sukat nang ipagmaragol, ing depat na ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Tumula kayo at magsaya, uling mika maragul kayong ablas, karin banwa. Ingin manatili kaya kayo, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Panakit ng Yesus karing dakalatao, minukyat siya king bundok, inyang may kalukluk ne, linapit la kayo ring kayang alagad, kay bat migmulayang migsalita at nga ng tinuro karela. Mapalad na ring alan ng aliwang panaligan, nunemuing Diyos, uling miyabela, karing pagaryaning Diyos. Mapalad na ring malungkot, uling pamatulanan la ning Diyos. Mapalad na ring mapagkumbaba, uling kamtanda ing pengako ning Diyos. Mapalad na ring alang aliwang pagnasan, nunemo ing tupad king kaburyaning Diyos. Uling pagkalub ng lubos ning Diyos, ing karelang kapagnasan. Mapalad na ring mapaglunos, uling lunusan ala ning Diyos. Mapalad na ring ating malinis sa pilubluban, uling akit de ing Diyos. Mapalad na ring gagawang paralan para king pamakikasundo daring tao, uling ituring nala ning Diyos anting anak na. Mapalad na ring daralan pangalupig, paulining pamanupad da king kaburyaning Diyos, uling miyabel king kayaryaning Diyos. Mapalad kayo, neng lilibakan da kayo, reng tao, at lulupigan da kayo, at magsalita lang miyayaliwang kapanyiran, laban kaya kayo king uli ko. Tumula kayo at magsaya, uling mikamaragul kayong ablas karin banwa, makanyan dala namang linupig ding propetang minuna kay kayo. Iting mayap ng balita ng kayakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayapayabak kaya kayungan po. Inya pong 1997 o 1998, maluwat na ito. Ting metong
amaragula grupong chairman, obispo, pari, yan po pang lay leaders. Mintaketi Pilipinas, ban mag-exposure. Kareng miyayaliwang dioceses king Pilipinas. Metong nga grupo mira siya keti kim Pampanga. Metong lang grupo, mi kawa-kawa nila naman keti Pampanga. At itang metong nga obispo mintaya keti king Bacolor. Ang papaking Bulaon. Niyasayin ko kanitang mantabe kayo, ban maging translator. Biasa ko pambagyan chairman kanita. Mintay kiti Bacolor, binisita nitang alapang bale kanita keni po. Bala mo disyerto yung Bacolor, pero tinang may manuli, may mga nalakad, mga lating bale. Pintalan nitang may itong pamilya, labilang metong ay anak na. Ing baleda 4x4x4 yamo, 16 square meter yamo, karagul. At nga nang may utang nining chairman, auxiliary bishop, ya king akin, chairman, Bishop Rieger. Makanano kayong mag-survive nga na? Kaya kayang pamag-German. Susopa na kami po ni nga pong Ginoo. Ing kasalpantayanan mi, yang pasikan lubke kami nga na. Makiramdam niya translate ko. At nga nang tauling sinabi ng obispo, Sie haben alles verloren und trotzdem Sie sind nicht entmutigt. You have lost everything and yet you are not discouraged. Sie sind nicht entmutigt. Eka yung mag-give up. At bala mo yung met-touch ng obispo, kining dimot dang kabilyan, makatalakad la pa mo rin. Makanyan mo naman kareng orphanages. E po nang minsan ginibap da na la rin pengari do, at chula keng meto ka orphanage, pero po tandagulo, makapagsayala, makapagobral. Minsan binisita kit, sinertify kay itang metong eskwela king Cavite, Boys Town, Girls Town. Madrela pong palakad. At den karelang estudyante, karela makatuknang. Pero re-recruit dala mabilog a Pilipinas, den requirement na mo, kalululam. At ikit kula ng estudyante, ketang kakaluluan da, magsumikap la, manigaral, at detang aliwang may-ari na karela, bigbalik laking eskwela da balat para turo. Itang utang alubda at asno pong kabyasnan. Ketang karelang dimot akabilyan, survive da, maging bendisyon ing bieda para kareng aliwa. Atin kung mo naman may itong estudyante at king madapdap, dinipat na ngeni. Minuli lang iman na keti Pilipinas, likwan data tang dakit ang aliwang bansa, uling mapanabuso yo, grade 2 ya pa mo niyang medalaya keti. Ilang adong mimana. Ngeni, grade 7 ni, number 1 ya kay klase da. May niyang butya naman kitang seeking competition dari kaya katamong eskwela 2 weeks ago. Malati kabilyan, pero ikit na, may sumikap ya, maging bendisyon niya. Ing ditak, ing kayalan, maging dalan para maging bendisyon at midalaking kanwanan. Ing kaduang pamamasa nga nang sasabi, pinili na lang ng Diyos ding alang kabaldugan king yato, ding pikakasaman, ding alang ulaga, banting upayang ipakit karetang maupaya.
oy ning paralana ni nga pong Ginoo. Balam mo oy ning preference na ni nga pong Ginoo. Makanyan tala naman intindihan dening sasabihan ng mapalad ning ebanghelyo, dening beatitudes. Lamentala po ilangan malatila kabilian, malungkot la daralanan, makalelela. Nga na ning ebanghelyo, ablasanano ning Dios. Iyabe na lakareng anak na. So, kita mo, makaniniya paralan, ingapong Ginoo. Ing balam walang kwento, ing balam malati, paragulne. Ing alang kwento, di na neng ulaga, ablasanane. Ing paralan na ning letyan, ning kalkaluluan, ing paralan na ning apong Ginoo. Ing paralan ning simpleng biye, paralan ning apong Ginoo. Ing paralan na ning pamamye, papakalulo, pamagpatawad, paralan ning apong Ginoo. Ing kapakumbaban, paralan ning apong Ginoo. Yang bibendisyonan na ning apong Ginoo. Ing malugod king kapayapan, pagkaluban ning kanawan ning apong Ginoo. Takal tamo abanggit examples. Nang minsan ning metong choir, pag-alala ni ing metong kanto, makipagkompetisyon niya, manyambut niya. Pero may tiyagala. Ing tiyaga at inyang kapalit ay ablas. Itatang ko kanito, may kwento ko na, nang kay ebisang manugse, panang kay apapalyarin nala ako kumpuni na laretang pwede mo nang yugse. Inyero yun. Pero awsan tamo ito, alang kwento, apalyarin creativity ito o kaya abilidad. Nang minsan, bala mo lang ng kwento, buri mo nang yugse, o kaya, mo na pansinan, pero oren ring pipilina na ning apong Ginoo. God can take a simple, worthless, sinful life. Wasane. Itang makasalanan abye ay ito. Pagkaluban ng banalay espiritu at gawa ng bendisyon kareng aliwa. Haus tamo kanita, kaligtasan. Makanyanying paralan na ning Diyos magligtas. Anguwan ako, ketang malati makalunos akabilian at iyangat na ka, iting paralan na ni nga pong Ginoo. Adagdagan tala pa at dakal kayo po palagi ko. Dakal tamongan, tinggap a bendisyon, mangangalati, nang minsan panamdaman tamo, tala deserve. Pero, oiting paralan na ni nga pong Ginoo. Kanya mapalad lo. Netang magobrang masipag. Hanggang malati mo yung obrada. May pagkaluban lang kanawan. Atin lang reward. Kaya pong Ginoo. Mapalad na retang honest. Kaya malating bagay, kaya maragula bagay. Nanong reward, misasane lang maging dalise, kabiyayan, puso. Mapalad la naman detang manakit, keng pamangailangan dareng aliwa, at susopan do reng mangailangan. Pupuryano ni nga pong Ginureto. Mapalad na reng simpli, ayan lang angin, mayabang. Pero gustong kuyabe, may mayan kalub. Gustong kuyabe, may eka-threaten. Maging mayan ing biyeding aliwa, uli na. Mapalad la naman detang susuyo, tahimik. Alang kondisyon, alang panenayan kapalit, alang panenayan title. Ing reward, uling paralan na ni nga pong Ginoo ito, maging tunay lang talasuyo ni nga pong Ginoo. Dakal po, mga ngalati, pwedeng
maging dalan ning bendisyon, uling deta paralano ning hapong Ginoo. Panalangin tamo kaniting misa, akilala tala ka rin keng biyatam, detang karanasan tamong meging malati tamo, may ngailangan tamo, may lungkot tamo, may dili-dili tamo, kimuanan da ka tamo, pisasabyan da ka tamo, sisiran da ka tamo, pibatan, akabyusan, meging dalan na ningaliwang bendisyon, mapalad. Ito ing paralan na ningapong Ginoo. Ipanalangin tamong ing paralan na ningapong Ginoo. Lalawe, kareng balati alang kwento, yang maging paralan ning biyetamo. Banting upayang maging dalan tamo mo naman ning kanwanan at bendisyon king katamong pamilya at king Santa Iglesia. Talakad na po at ipasyag tayong katamong kasalpantayanan. Itamongan sa salpantaya ko, king Diyos, ipangmayupos mayupaya, linalang king banwang pong yato, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa makaluklok wananing Diyos, ipanglubos mayupaya, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempong menga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king biyala nangga. Amen. Manalangin tamo king ginutang Yesu Kristo para king kekatang sarili at para karing sablang tao, ban alatang takot, malawe, mangmang king mataning yato, at maging matalino arapaning Diyos. Nga tamo mga di, Ginoo, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Ulitan tayo. Ginoo, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Ban kalupa ng Yesus sa ginuta mo, mikapuso tang maluka, bani pakit ni kekatamo, indaklat ning pamirakayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kay mapakumbaba puso. Ban kalupa ng Yesus sa ginuta mo, mikamamu at mapakumbabatang puso, bani pakit ni karing sabla, indaklat ning payapang katahimikan at dangalan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kay mapakumbaba puso. Ban kalupa ng Yesus a ginuta mo, makiabe tamo ka ring mumugit king kapayapan, bantay rano ring tao, king daklat ning pamili bayan amano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kay mapakumbaba puso. Ban kalupa ning kekatang Ginoo, mabiyasa tamong manangis, kambering magpaldas, bani balik no ring tao, king daklat ning kapaninayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kay mapakumbaba puso. Ban kalupa ning kekatang Ginoo, kumaw taking katuliran, bantay rano ring sabla, king daklat ning pamikaluguran, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kay mapakumbaba puso. Ban kalupa ning kekatang Ginoo, mabiyasa tang lugod, king kabilugan tang sikanan, ban ang tabayanan no ring sabla, king daklat ning masuyong lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kay mapakumbaba puso. Ginong Yesus, pepakit me kay kami ing daklat ning tune at alangkupa sa tula, ang tabayanan mo kami kay kabaning dalan, at papanatilian mo kami king lugod mo. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kaya kayo't kanakong daon, matanggap yara kaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoo itindahon karing gamat mo. Kay kaporyan po ni kaligaya ning lagyo na. Kay kasaplala tamot ning mabilog ng banala kapulungan. O Ginoo, daralami laki ka king altar mo, deting ayin ake kaming kasuywan, ipanalangin ming ikatula mo sanang tanggapan, at gawan sakramento ning kaya kaming pangayat bus. Itiyaduan mi, king kapaminatan ng Kristo, ang ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayo, At kekaan timuri. yat nayo ring pusuyo, Makayat na nalaking Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tama. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, kaya kayong katungkulan at kaligtasan, ing pasalamatan dakang parati at duman ka rin o ipa, banalay pa, lubos mayupaya at alanganggang Diyos, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Uling kapamilataning kayang pangabait, pigdalaning pamagbayo ing ketawan, ayat tsuking mirag sang kabilyan, at kapamilataning kayang pamaylasa, birano ring kaya kaming kasalanan, kapamilataning pamibango ng iba't king kamatayan, biglat ni ing dalan painturo king bialanganga, at king pamaytas na banwa, o ipa, biglat no ring pasbul ning banwa. Inya kaya bering anghel at santos, kakantamiya ing dalit ning kekang kapurian, layon alang tuknang ngaming kakanta. Tunekapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para ke kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwanay tinapi at pepasalamat siya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha na yung kalis, pasibayo yung pepasalamat keko, at binyening kalis ka rin kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubo para kay kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang katigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyangin igaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyugli ng me, biyening anak mo. Daraon mi akeka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulok king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod kamben ng Francisco ake kaming Papa, at ti Florentino ake kaming Arsobispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling niye at ding sablang miyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanggo, ban kayabe ng Mariang Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, balugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kami mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka ni kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik dan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kaya kayo. At kekaan timuri. Ipakita mo ngayon yung mikakametong tamo king kapayapan.
Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na ring mayayaos para makisulu king apuna na ning Ginoo. Kinuyak matampang tanggap keko, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuko, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ko, maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ko, dapat pauli ng ening penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keko, emo paing tulot kapilan man, imikawani ko keko. Amen.
Manalangin tamo. Ginumi pasiknangan kapamilatan dareting mangabus akalam, ipanalangin mi o Ginu, ing kapamilatan niting saup king alanganggang kaligtasan, ing tunay kasalpantayanan alasan ng patanat sumulong. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. luklukay po sa guli. Ini po yung kakatamang budget para novena fiesta po pang La Concordia, 1.2 million. Or any po ring donations and pledges alinog so far. Hanggang napon, ela pa po kaya beret ang ngeni. In total po 429,700 pesos. At yung tao pong accounts payable, 600,000. So, nung deng pondo po summary, deng total cash and pledges, donations, 429,200 plus accounts payable at 600. At yung tao pong 1.029,700. Deng donations in kind or any po, bibigyan ng deni. Di pangkaragdagan tinape, pamye, keng piyesta. Dahil katapo pong religious articles, devotional articles, misa sa journal lo, malapit na lang mayari, o rin mag-donate fudge bar, pamye, keng February 11. Ikakatamo pong disbursements, ay po masyadong kompleto, uling ating pang-eme report ka na kung pigastusan. In total po, 468,019 pesos. O rin po rin pigastusan karetang 600 indam tamo. So, in summary of disbursements po, ay po kompleto ini. Devotional articles, 262,000. Food packs for families, 200,000. Pamye talangan po rin. Then other expenses, ang pamasayan po, pamangandareng nebalengki. O rin po rin kakatamong devotional articles, dahil rin pamye, keng manibat novena hanggang piyesta, papang La Concordia. O rin po rin kakatamong volunteers, magsadyong, magrepack, keng oil, rosaryo po ang stampita. May deliver la po rin i-repack food packs for families para February 2, 3, and 4. Nung may padalan kayo po ka rin, kukuang metong box niya po. Manyada kayong metong piraso. Then po wala pa may account, 50 boxes lang fudge bar, apamiyek ang piyes, lang pa pang danom, 200 la pong balang pak adatog. Pigagastos na tala naman po rin kaya katamong signages, uling dakal na rin pupunta Kenny, na yung kayo mawawala, lalo na niya yung grotto. At yun na pong apat magpa-schedule pilgrimage, Keti, February po pang March, iba't la, Pangasinan, Bulacan ang po pang Tagig. So, atin kailangan na rin directional signages tamo. Dakal mo naman salamat king Water District staff, ilang sasaw maglinis keng katamong grounds. Payari engineer atin pang dita ka dikot banda kita. Ikakatamong tema para keng novena, piyesta ng Papang La Concordia, Birhening Lourdes, Induning Pakalulu, Kapaldanan ding Masakit. Schedule po na po. Ining Wednesday ni, ala pong novena king perpetual help at alang misa, uling itang next day, tipa ni kaya katamong novena para king Birhening Lourdes.
So, yung novena is February 2 to 10, mag-umpisa yung 5:30 yung novena. Yako pong manungge keng novena ne po. At alas 6 yung misa. Kay bat keng February 2, yung keng Webis, kay bat na ning misa, i-motor KJ yung larawan ng Birhen keng Purok 5, uling Eyamiabe keng ruta na ning procession keng February 11. February 3 po yung medical mission, keti king old shrine ayusan niya ito kay bat ti palaki ni para lanyan kula deng masakit ne po. February 2, 3, 4 medyo busy tamo this week, Thursday, Friday, Saturday. Datang pamilya po ibat karen kay katamong 7 parokya keng vicariate, datang lang alas 4, midinan lang dita kakatekesis formation 4:30, 5:30 makiabela keng nobena at keng misa. Kaya ba't naning misa kanita dinan food packages. Nung bisa kayo pong sumawap kanito, o kaya bisa kayong paletrato, kabang atsula, pwede mo naman po. Kalulula pong pamilya retang Binyadaren Parish Priest. Alam mo naman pong misang abak itang first Saturday, February 4. 6:30 yung pong 9 o'clock, kala pong misa idinantayang pansinitang nobena alas 6. February 5, Domingo, tintamong regular mass, 8 o'clock, at ing 5:30 usual, maging 6 o'clock. So, oreni po rin, ikatamong invited priest para novena, ang popang para fiesta. Ing schedule po, manibat ngeni, makakabit siya karet ang kakatamong adwang monitor keng gulot. Deng report sa lila po makakabit, itamong schedule. Banga ni daring daratang balo deng schedule. At keng kapiestan mismo, balang kay bat misa, ating pamamindisyon sas, librila po retang sas, medyo masanting lang bagyangin ni, ang po pa pong pamaglanya kareng bisang palanyang masagit. February 12, 11 yung piyesta, mapagal tamongan, pero itang February 12 Domingo, regular po yung kaya katamong misa. Po. Talakad kayo po ngayon para kayong alpam. Kayong Locongcordia po, linwal na po itang circular na ng obispo tungkol kayong February 18, pakit ko niya mo ka rin tutuking Domingo. Ang po ba pong nung ating bisang pandam wheelchairs po, ne po, kareta pong kayong piyesta mo, ne, itang matuwa, ang po pang masakit ay milakad kendi dinantalang lugar dit ang ating wheelchairs kendi. Ne po. Ban kanita bilublak yang kay katamong shrine. Si Claude. Panalangin king Birhening Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, ketulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula din kay kang kasaupan at dakal na lang masakit at kinayap karing karelang anamdaman, kaladwat katawan. Inyala lapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamaminatan mo yun o yun dong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalup ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kay kang kabanalan, ban misa na yeldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at yung kabano misang banya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo. Ipamintuan yung lug mo kaya tisulipan tibalwa. Yung kakanan may kingaldo, ibe mo kaya kami kingaldo ngeni. Ang poning patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ko. Ating pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya pa isaul kintokso no na ikabos mo kami king marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya yung ginong Diyos at tsukeka.
Nuan ka karing sablang babay at nuan siya panamaning bunga ni ngatyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo nin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi na. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Iti mo yung sadya ng ligaya, ba't king kamumulan, ngayon kapilan man, manggaman, king alananga. Amen. Ingin manatili kaya kayo. At kaya kaan timuri. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak aning Espiritu Santo. Ing Amen. misa mayari ni umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.